Rusija je pobedila teroriste na Kavkazu, a pobedit će i neonaciste koji čine zločine u Donbasu i Kurskoj oblasti, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin u Severnoj Osetiji na sastanku sa predstavnicima udruženja žrtava terorističkog napada u Beslanu 2004. godine. Ruski predsjednik je u Beslanu posetio školu broj 1 gde se pre 20 godina, 1. septembra, dogodio teroristički napad koji je potresao celu zemlju. Militanti koji su izveli teroristički napad u Beslanu dobili su podršku iz inostranstva, rekao je Putin na sastanku udruženja Majke Beslana. Sastajemo se uoči velike tragedije za našu zemlju i vas lično. Porodice nastradalih u tragičnom događaju pre 20 godina. Užasni teroristički napad odneo živote naših sugrađana i dece. Naš narod ume da kaže ni neprijatelju da ne poželiš, ali naš neprijatelj je drugačiji, nije kao mi, rekao je ruski predsjednik. U inostranstvu ne samo da su pokušali da opravdaju teroriste, već su im pružili i pomoć, moralnu, političku, informacionu, finansijsku i vojnu, naveo je Putin. Prema njegovim rečima, Rusija već decenijama zna da njeni neprijatelji nemaju morala, već samo sopstvene interese, ali nikako da se navikne na tu činjenicu. Ruski predsjednik je još jednom izrazio saučešće porodicama koji su izgubile svoje najbliže u terorističkom napadu te 2004. godine u Beslanu.